اف پرا د ناوبره امریکا و مکسیکا ده و پنابرن لوی دره دبینن بند و یکینکو درباس عالیه دی ببن لبلی اف پیواجه دمی درج دخوازه Tan difícil ha sido, hay mucho frío. اف پیواژۆ gelek درێژە، ئەف دەرگەلێک سارە، جارنا gelek گەرمە، چادرامە تونەیە، ئەم نەکارێ خوا ji هەوایە بپەرێزن، ژیان زەحمەتە، لێ ئەمێ بەردەوام بکەین. نزد 200 پنابر لوی دره داخوازا مافن پنابریه لیکن و به وره اوی بکنن بیاسایی درباس امریکا ببن کاروانا کوچبرن امریکای ناوندی لسر ریا خواه بو گشتنا سنور امریکایه لپرسا پیج دیکه به اوی کو گلا انجام چای جوی پیواجوی در بکه Ev pinaberên hê tiştên ji wan tên xwestin dikin, ew tên berderiyê sînor û gora pêvajoyê karê xwe tînin cih û gora vê pêvajoyê yan tên girtin ya jî bi merç tên berdan. پارێزerên koçberan dibêjin fermana Serok Trump rê li ber mafê daxwaza penaberiyê digire ji bo wan kesên ku bi yasayî têne di jî vê fermanê rêxistina azadiya sivîlan doz vekiriye. لەگور قانونên ئەمریکا هەر کەسی ماف هەیە دەما بگەن سنووری ئەمریکا داخوازا مافی پەنابەریە بکەن دەما ku li welatê wan metirsiyekî li ser wan hebe. Kesên ku derbasa Amerîka dibin eger zarokên wan tune bin wî demî tên girtin. Ed Gonzales pêşiya 3 sala ji Kubayê cuda biye. Casi 3 años fuera de mi país. ئەگەر 3 ساڵان ji welatê xwe dûr kevî û 6 rojan li vêre bî wî demî tu giringiya sê mehan digirtîgehê da tune ye û dawiya dawî ez ê her azad bibim. Malbatên bi zarokên xwe re hatî gorî qanûnên Amerîkî zîdetirê 20 rojan di girtîgehê de namînin. Karabidestên sinûr wan texin otopîzan de û wan dibin li stergehên herêmê. Ev jî bi çareserîk demkî tên avkirin. So we need to seal this border somehow or another. Divê em van sînoran bi şêweyekî muhr bikin û divê got ew pêk bên. Ez dizanim got ew dîwar wekû wêneyekî qirêj e. Em ji ber vî dîwarî xemgînin. Yan jî bi ber çareseriya van pirsgirêkan divê rêyek cerbê dîtin. Karwana koçberan roj bi roj nêzê sinûra Amerîka dibe. û desthilatdariya Trump ji fermanda ku zîdetirê 5000 leşker li ser sinûrê başûr cih bibin. Dibe ku ev ji mar zîdetir jî bibe. Lê belê ev ji çareseriyek demkî ye.